lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Tshama madlanga ya mahlweni taloko se Jeni Nkosi a gimeta ku nyika vumbhoni. Eugene de Kock a nyika vumbhoni eka ku dlawa ka Cradock 4 eEastern Cape. Kasi ka mitlangu Mexico ri rhurhela mitlangu ya ku kuma swipano swimbirhi swo hetelela ku nghena eka mphikizano wa 2026 World Cup. Vaka hina hi tlhela hi hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 haxa ni le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Ripere ntshamo wa khomixini ya madlanga lowu nga ePitori namuntlha wu langute eka mhaka ya bege leyi ku hihliwaka leswaku a yi fambisa mali kusuka ka Katiso KT Molefe yi yisiwa eka Lieutenant General Shadrack Sibiya. Ku vuriwa leswaku mutleketli wa mali leyi a ku ri Sejeni Fani Nkosi loyi a nga mahlweni a nyika vumbhoni eka vhiki ra vumbirhi hi ku landzelelana. Ntshamo madlanga wu lavisisa manyala vukungundzwani no nghenelela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko. KT Molefe u vuriwa ku va swin'wana swa swigevenga swikulu laha tikweni leswi a swi hakela vajenerali va le xiphoriseni ticoco leswaku va sirheleriwa eka mitirho ya vona ya vugevenga. Sejeni Nkosi hi yena a vuriwa ku va a ri ntsumi ya kona yo teka mali hala yisiwa eka vajenerali. Ntshamo kombo yin'wana ya tivhidiyo laha Nkosi a vonaka a khome bege leyi hihliwaka leswaku a yi rhwala mali. Nkosi wa pfumela ku hi yena laha ka video kambe u ri swiambalo leswi swi nga ambariwa laha ka video a hi swona swa yena. Xikombiso u te mateki lama a nga ma mbala eka video a nga na wona yena. There are many things that are deceiving in that picture there because of the sneaker that I was wearing. They were black, but there they are orange. So I'm just trying to show the commission, not being funny, Honorable Baloyi. It's just that I'm showing the commission that there are many things that are deceiving there. The colors are not the same. Well, this is a zoomed in shot of the video. We've just zoomed into the video. We haven't altered the image in any other way. That's what the video looks like when you zoom in to the opening image on that video. Sergeant Nkosi, do you own sneakers like those? No. So you say on the day you were wearing black sneakers? Black sneakers and blue jean, and that jean is black, that one. And what that I was wearing is blue, that one is black. But the person in the video is you? That's me. No, I don't disagree, it's me. So you say the video has been altered and the sneakers have been changed to a different color? I don't want to say I'll be passing expressions that I can never prove, but I'm just bringing it to the commission that a lot of things are misleading there. Kasi Sejeni Nkosi u tlhela a ringeta ku hlamusela leswaku ntsengo wo tala wa mali leyi nga kumiwa maphorisa loko va secha ka yena a ku ri ya yini. Maphorisa va kume 385,000 exisefeni xa le kaya ra Nkosi ePitori. Vakomishinara a va enetisiwanga hi nhlamuselo leyi Sejeni a va nyika yona, va vula leswaku a hi na nhloko a hi na ncila. On the 8th of October, when there was a search of your house, the police officers found 385,000 rands, 175 rands in cash in a safe in your house. Is that correct? That's correct. And you explained to them that 5,175 was yours and the 380,000 was your brother's. Is that correct? That's correct. And the 385,000 was the purchase price that had been paid, well, was most of the purchase price that had been paid
to your brother for the sale of a truck. 380,000 in cash was paid to your brother. There was an extra 20,000 outstanding. That's correct. That's correct. Katsile tlhelo Surgeon Nkosi u tlhela pfumela leswaku u nyikiwe muteki wa mahungu wa SABC mali. Ntshamo u twe leswaku Natasha Phiri hi yena a nga nyika Surgeon nomboro ya foyini ya Musa Khawula wa swiyenge swa mabulo. U nyikiwe 500 rand. She sends you the number at 6:41:27 p.m. on the 22nd of October 2024. And you are silent. You do not even acknowledge the fact that she has sent this to you. And same day at 9:10:02 p.m. she writes to you, not even a thank you, sis. Yes, Commissioner, I think... You see, so she wanted something for having given you this information. Now, a couple of chairs later, you say, where can I send token of appreciation? Logically, that must mean, especially after she had said, sis, you are not even thanking me for this. Then you say, where can I send token of appreciation? Unless you give a plausible explanation, it seems quite plain that the token of appreciation would have been for the fact that she had given you Mr. Musa Khawula's number. Khale ka Commander ya maphorisa hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu Eugene de Kock u sungule ku nyika vumbhoni eka ntshamo wo lavisisa mafu ya the Cradock 4. Ntshamo wu le khoto le henhla eGqeberha, Eastern Cape. De Kock u byele khoto leswaku nhlaselo wa bomb ya le Motherwell hi 1989 a ku ri ku ringeta ku pfalapfala vuxokoxoko byo dlawa ka the Cradock 4. Maphorisa manharhu va dlawile ka nhlaselo wa kona. Hambiswiritano, De Kock a nga tiyisisanga loko maphorisa lava nga dlawa a ku ri vona va khumbekaka eka ku dlawa ka the Cradock 4. The Cradock 4 a ku ri mune wa vanuna va lwela ntshunxeko ku katsa Matthew Goniwe, Fort Qalata, Sicelo Mhlawuli na Spiro Mkhonto. President Cyril Ramaphosa u ri hambileswi mfumo wu nga tsaka hi ku vuyisiwa ka 73 wa masalela ya mintsumbu ya vaakatiko va Makhoi na San eNorthern Cape, u ri president ka ha fanele ku kuma ndlela yo lulamisa no horisa timbilu ta va mindyangu ya vona. Masirhe ya vanhu lava ya pfukeriwe ku tlula 100 wa malembe lama nga hundza ya lahliwa endhawini yin'wana hambileswi va ka vona a va nga pfumelelanaga na swona. We've come to restore dignity as well as the identity of those whose identity they were deprived of. This is therefore an important occasion. I can't think of a more important occasion like this one. Through this ceremony today, we are in many ways healing the wounds of the past so that we may have closure and build a memorial in the honor of the people we are reburying here today. But also to continue to establish a society in a country which is based on democratic values, social justice, and the respect for the fundamental human rights for all. When these remains were taken away, they were not just being taken away, they were being stolen. So a theft was committed here. They were being taken away without the consent of the families of all these people. But we know, and we have to affirm today, that our ancestors were not objects. Palamende yi ri karhi ku ya mahlweni no mangalela khale ka nhloko ya RAF Collins Letswalo emaphoriseni.
Letswalo u honise xirhambo xa palamende xa ku ya nyika vumbhoni eka komiti leyi vekaka tihlo ka mafambiselo ya timali ta mfumo SCOPA. I will now ask to announce Ku ta va ro sungula palamende hi mangala nandzu wa swihehlo swa vugevenga swa muxaka lowu. SCOPA yi vula leswaku mavonelo ya nawu lawa ya nga bula ndlela eka swihehlo sweswi ya le ka vufambisi bya palamende. Mavonelo lawa ma ta pfuna xipikara xa palamende eka ku teka xiboho xa loko ku ri ku va ya emahlweni na swihehlo swa vugevenga kumbe ni ndlela leyi endlelo rero ri faneleke ku humelela ha yona. The legal advice has now been obtained. It is with the Office of the Secretary to Parliament being processed so that the Speaker can then be able to make a decision about whether she concurs, one, and secondly, whether what the process that we should follow in laying the criminal charges should be. This on its own does not delay the work that we're doing. So the work of developing a report is happening concurrent to the process of laying criminal charges. Hambileswi komiti voneke mavonelo ya nawu xiboho xo hetelela xi le ka xipikara xa palamende. U tlhele a ku endlelo leri ri ta ma ri nga olovi tanihi leswi palamende yi nga siki tshamaka yi mangala swihehlo swa vugevenga hi ndlela leyi. SCOPA yi vula leswaku ku alaka letswalo ku ta emahlweni ka yona hambileswi a nyikiwe masamanisi swi endla leswaku va boheka ku mangala. Sweswi komiti ya emahlweni ni vulavisisi bya yona eka timali ta ndzindzakhombo wa le magondzweni loko ya ha yimele ku pfumelelana ni xipikara xa palamende. Xiboho xexo xi nga vekaka xikombiso xa ndlela leyi palamende yi sindzisaka ku byara vutihlamuleri ha kona ku ya emahlweni. Mutshamaxitulu wa nhlangano wa mathekisi eKwamaphumulo eKwaZulu-Natal Siphamandla Mhlongo u lerise magqweta ku ya ekhoto ku ya sivela maphorisa ku n'wi bukutela no n'wi xanisa. Maphorisa va fanele ku landzela nawu loko va lava ku n'wi konanisa. Mhlongo a nyika vumbhoni eka ntshamo wa Nkabinde. The police or the Ketomela unit was uncontrollable. No one who has went to Ketomela from Maphumulo who has come out alive. It's only myself and Gedwane who has come back alive. All the members of the Maphumulo who have been taken by Ketomela, they were all killed. And that is happening even currently, Chairperson. I wanted to state that as a fact. I'm living in fear at the moment because the police here in KZN, they are used by our competitors, which is what Dugoza. Kasi loko emavhengeleni mfumo u xava gandaganda leyi yo famba nhoveni emindzelekaneni. Tshama na yena. Malong te mahungu ya SABC. Holobye wa timhaka ta xikaya Dr. Leon Schreiber u ri mfumo u lava switirhisiwa swo enela ku lwa na vugevenga byo ngungumerisiwa ka nhundzu emindzelekaneni. Schreiber a ri ndzelekanini wa Beitbridge eMusina. Tanihi ntolovelo ndzilekano u langutele ku va na mphensampensa hi nkarhi wa tiholideyi leti taka ta Paseka. Ndzilekano wa Beitbridge wun'wana wa mindzilekano ya migingiriko swinene laha tikweni. Wu tala ku va na mimovha na mintilo yo leha swinene ya vaendzi kusuka ematiko akelani. Hi makhisimusi n'wanxemu kwalomu ku 12 wa magidi wa vaendzi va hundze hi kona eka ndzilekano lowu. Kasi ku tlhela ku kumeka vanhu va magidi na nhundzu leyi nga riki enawini leswi a swi ringeta ku ngungumerisiwa. Holobye wa timhaka ta xikaya Leon Schreiber u ri hambileswi swiyenge swa nawu swi nga vamba ngoma tanihileswi Paseka yi nga ku isuhi ka laveka switirhisiwa swin'wana ku tisa leswaku a ku vi na migingiriko ya vugevenga. The big frustration that I'm feeling as I stand here is that so much is now in place. The progress we are making is very real. And especially when it comes to our surveillance capabilities,
we just don't have enough resources to respond always to where we need to get and go and make the arrest. It's a heck of a lot better than it was when we couldn't even see where people are trying to cross, but we have to continue to invest in this very important institution. Va huvo ya vulawuri bya mindzilikanyo va ri va swi kotile ku hunguta vugevenga eka malembe lama nga hundza, kasi va tlhele va kongomisiwa ka thekinoloji ya tigandaganda to famba enhoveni enandzeni wa Limpopo swi va pfunile swinene. There has been a decrease, in terms of the numbers of people that had been attempting to come through into the country illegally. You will remember that in the 2024-2025, we really had a situation where we were sitting at around almost 60,000 of the people that we had intercepted, particularly during December as well as January festive period. And of course, in the last year, which is 25-26, we have seen that actually reducing by over 50%, and we're sitting at around just 25,000 to 30,000 that we have intercepted. Dr. Masiapato uri BMA ya karhi ku tisa ku mafambelo ya vanhu ya famba khwatsi. Our systems are fairly up and running to make sure that we are able to process all the people that will be coming through. We will be running our operations for 10 days, starting from the 31st of March until the 9th of April. And on that basis, we will definitely deal with the exit leg, with the Apex Day being Thursday just before Good Friday, and ultimately the return leg, the Apex Day being Monday. So atitano BMA ata isa emahlweni no tirha kun'we na mavuthu ya tiko na swiyenge swin'wana tanihileswi Paseka yi nga enyongeni. Khoto le henhla Pitori yi kume leswaku khale ka murhangeri wa COPE Mosiuwa Lekota a nga ri ka xiyimo xa kahle emiehleketweni ku va a nga kota ku lawula swa timali ta yena exikarhi ka n'hweti ya Mudyaxihi 2025 na n'hweti ya Nyenyankulu lembe leri ra 2026. Mhaka swa timali ta Lekota yi le khoto endzhaku ka rifu ra yena. Ngamu u hehla leswaku mani lo un'wana loyi a tshama na Lekota eJoni u teke mali ya Lekota ebangi swi nga fanelangi. Khoto yi bohe ku yima na mani Lekota yi bohe leswaku mani lowun'wana a hakela tihakelo ta maqhweta ta ntshamo wa namuntlha. Mali leyi nga tekiwa ka akhawunti ya Mosiuwa Lekota yi ringana 600,000 wa tirhandi. Ntsevu wa swipane swa ku huma eka matikonkulu ya ntlhanu swi ta phikizana eMexico. Swipane leswi swi lwela swipane kumbe swivandla swimbirhi swo hetelela leswi nga sala eka mphikizano wa FIFA World Cup wa 2026. Mphikizano lowu ta rhurheriwa eUnited States, Canada na Mexico. Wu sungula hi siku ra 11 Khotavuxika lembe leri. Swipane swi nga kona hi leswi swi nga tsandzeka ku kuma swivandla swo sungula loko mphikizano wa ha tlangela ti-qualifiers. Hambiswiritano swi nyikiwe nkarhi nakambe ku va swi nga lwela swiyimo leswi nga sala ku va na swona swi kota ku nghena eka mphikizano wa le America, Canada na Mexico. Ndlela leyi mahungu lama mkhona ka siku ra namuntlha Tsitsi va loyi u khomile xivuko xa maxele endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Musa Mabonda. Riperile. Riperile elazo xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga hi madyambu ya namuntlha ku languteriwa mpfula na moya eka tindhawu to tala ta tiko loko hi languta ku languta 60 chances wa timpfula leti nga languteriwa exifundzeninkulu xa le Free State kasi loko ya exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku katsa na xiphemu xa le Mpumalanga 80 chances wa timpfula leti nga languteriwa kasi loko languta exifundzeninkulu xa Gauteng ku ya kwele xifundzeninkulu xa Limpopo nakona kwa languteriwa mpfula eka madyambu ya namuntlha kasi loko hi languta eka siku ra mindzuku kona timpfula ta languteriwa ku ya emahlweni loko hi languta kwele exifundzeninkulu xa Northern Cape nakona ku ha ri mpfula exifundzeninkulu xa le Eastern Cape nakona ku ha ri mpfula kwalomu ka 30 chances kasi KwaZulu-Natal
Mpumalanga ku katsa na xifundzankulu xa Gauteng nakona i xiyimo lexi fanaka eka siku ra mundzuku kasi vapfhumba va maxelo va hi lemukisa leswaku ku nga va ni mpfula ya tilo loko hi languta exifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal hi ya ku le xifundzenikulu xa Free State ku katsa na North West na xifundzenikulu xa Gauteng kasi na le ka siku ra mundzuku va hi yisa emahlweni va hi lemukisa leswaku ka ha ri ni xiyimo lexi fanaka kwa langutela mpfula ya tilo ku le xifundzenikulu xa Free State ku katsa North West na xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal leswaku maxelo ya xifundzenikulu ya tshamiseke kwini hi rhanga hi xifundzenikulu xa Gauteng ku langutela maxelo mo hola swinene loko hi languta etindhawini ta le Pitori leyi nga ta va tsutsuma kwalomu ka 24 kasi loko languta ndhawu ta le Springs tona yi ta va yi kera kwalomu ka 23 kasi loko languta xifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutela maxelo mo hisa loko hi languta tindhawu ta fana na Messina Giyani ku ta va karhi ku hisa Phalaborwa yona yi ta va yi ri ka 29 kasi loko hi languta exifundzenikulu xa le Mpumalanga kona ku langutela maxelo mo hisa na kona loko languta ndhawu ta fana na Middelburg leyi nga ta va kwalomu ka 23 kasi loko ta Skukuza yona yi ta va yi karhi 28 hi languta xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal kona u nga langutela maxelo mo hola swinene loko ndhawu ta fana na Ladysmith ku ta va karhi ku Richards Bay na yi ta va karhi kasi Durban yi ta va yi ri ka lomu ka 26 languta xifundzenikulu xa le Eastern Cape kona nakona u nga langutela maxelo ma le hansi swinene loko languta ndhawu ta fana na Mthatha ku ta va karhi ku horile kasi East London yona yi ta va yi ka 24 languta xifundzenikulu xa le Western Cape nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta fana na vo George ku ta va karhi ku hisa kasi loko ndhawu ta fana na Chester nakona ku ta va karhi ku hisa kwalomu ka 26 languta xifundzenikulu xa Northern Cape kona u nga langutela maxelo mo hisa languta ndhawu ta fana na Upington Springbok yona yi ta va karhi 25 u languta xifundzenikulu xa le Free State kona nakona nga langutela maxelo mo hola swinene Frankfurt yi ta va karhi horile Bothaville yona yi ta va karhi horile ku languta xifundzenikulu xa North yona nakona nga langutela maxelo mo hisa kambe ku ta va karhi ku horile ka tindhawu tin'wana ta fana na Klerksdorp kasi languta Rustenburg na yona yi ta va ka horile 25 kasi loko languta Mahikeng yona na yona ta va yi ri Tusker yona yi ta va ri kwalomu ka 28 la ku ri maxelo ya mkhomelo wona ka mati ya mvela namuntlha hi raperile